Биз бүгүнкү жыйында өткөрүүбүздүн негизги себеби Үчкоргон айыл өкмөтүнүн башчысы Абдрахмановдун мыйзамсыз иштерин биз облук прокуратурага текшерүү органдарына берип, ачык далилдедик. Далилдегенибиз боюнча облук прокуратура иш козгоп, мындай иш козгогондор боюнча далилдүү биз фактыларды эсептеп, бул боюнча биз мына айтып өтөлү. Бүгүнкү күндө арыздарда көрсөтүлгөн Абдрахмановдун күнөө айыбы боюнча 2015-жылы да жазганбыз. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кадамжай райондук бөлүмү тарабынан Үчкоргон айыл өкмөтүнүн башчысы Абдрахмановго достук клуб айылдык маданият клубунун имаратынын ремонт иштеринин каражаттарын оңдоп түзөө үчүн 5 миллион акча каражатын ажыратып, бирок ал жерден 1.941.333 сом өлчөмүндөгү чоң ири суммадагы акчаны бул өзүнө кымтып калган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-171 беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Андан тышкары биз мына 2016-2017 жылкы жасаган кылмыш иштери боюнча кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн туугандарына, аялдарына Өзбекстанда жаткан, өз жазасын тартып жаткан адамдардын үй бүлөсүнө Кыргызстанда жер берген маалыматтарды биз далилдеп, аныктап, тактап, Госрегистрден алган маалыматыбызды биз текшерүү органдарына берсек, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө 305-306 беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө дагы кызматынан четтетилген жок. Дагы эле жер сатуу менен алектенүүдө. Бул Абдрахмановдун ушунчалык жер сатуу кылмыш иштерине, биз финансылык мыйзам бузуу иштерини биз мына далилдеп, облук прокуратура иш козгосо деле, кандайдыр бир жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынып, мындайча айтканда калкалоого алынып, бүгүнкү күндө дагы эле иштен четтетилген жок. Биз суранат элек, мыйзам чегинде кылмыш иш козголгон иштен четтетилип, өз жазасын алсын. 2 гектар 80 сотук бак экилген. 2000 жылда бизге айтпай жерде олуп 32 участка кылынды. Четти сотуудан 300 миңден көп рога сатылды. Красный книжка кылынды. Мана олар олдунга келип атат. Olmabı, gelen sosyal hemen nasıl ekilgen, Ahmet Can'ın hurması menen satkandı. Ben şuna kadar kıskası. Endi 32 kitap uçaşka bulup, 11 milyon somdukka çıkıvatakta işletiyoruz. Prezidentimiz 2018 yılı 8 fevralda korrupsiya боюнча бүт силовой структураларды чакырып, башка органдарды чакырып, маселени кабыргасына койгон. Бирок бул иш жүзүндө чет жакадагы алыскы район шаарларда иш жүзүндө ачпай атат. Поэтому мы просили бы президента начинать с айылдык өкмөтү, района, города, и те, которые мы находимся далеко от столицы, потому что сейчас везде идет коррупция только в самой Бишкеке, то там, другом. На местах администрация, областные, районные администрации, они область прокуратура, горпрокуратура, райпрокуратура, в этих вопросах на местах ничего не делается. Наоборот, пока сверху не проверяется, они скрывают весь вопрос. Вот сейчас выступали представители айыл өкмөтү Үчкоргон, Кадамжайского района. Ну, этот айыл өкмөтү постоянно страдает от кадров. До этого Ахмаджана работал другой айыл өкмөт. На нем было возбуждено уголовное дело по земле. А сейчас вторичные айыл өкмөтү. Поэтому и подбора кадров
и допускается глубокая ошибка, местничество, знакомство, поэтому я обратил бы внимание, те, которые занимаются, премьер-министр Аллагазиев, при подборе кадров надо не доверять там 5, 6 или 10 депутатов, они родственники, подкупать их можно быстрее. Поэтому сейчас уголовное дело возбуждено, однако они до сих пор спуск не дают, потому что сверху идет неточная информация президента в том, что якобы это сфабрикованные заявления. Однако вот сидящие, мы отвечаем за все законности, или мы, пусть нас судят, если мы неправильно говорим пресс-конференции для кыргызстанцев. Облпрокуратура новая, пока облпрокуратура на местах, отдаленных районах городов, прокуратурами не занимаются. Они как по старинам работали и работают. Наоборот, активистам и людям они на местах не помогают. Вот поэтому долгое время они и по дистанциям ходят, жалуются, их внимание не берет. Однако в этих вопросах президент конкретно поставил. Каждое письмо проверяется. Однако аппараты администрации работают по письменным жалобам, обращались, но однако пока нету. Вот Ахтурпа недавно давали месяц назад пресс-конференцию по земле. Они пока проверяются, но толку нет. Поэтому сейчас депутаты все в отпуску, и на местах депутаты тоже должны были в этом вопросе вмешиваться, где незаконны и земли, прочие треды. Людей, которые избирали, они недовольны депутатским группам, которые они не помогают. Урматтуу президент, ушу коррупцияга каршы күрөшүү ушу биздин Баткен регионуна жетпей жатат. Биздин Баткен областына келели. Баткен областында таза жетекчи жок. Баткен областында бир да таза жетекчи жок. Артында коррупциялары ачылып калбасы үчүн бекем креслолорун ычыгып биз бийликтен нан сурабайбыз, бийликтен жер сурабайбыз, бийликтен байлык сурабайбыз. Biz жер сурабайбыз, бийликтен акыйкаттыкты гана талап кылабыз. Баткен областына да ушул коррупцияга күрөшүү сиздин демилгеңиз жетсе экен деп суранабыз. Райадминистрация, глаза закрываются, или соучастники, они свои документы. Потому что это давно времена. Раньше было, они землю, каждый может, документы, они имеют землю. И те, которые они доход получают от них. Мы хотели бы, чтобы на местах, вот это акимы имели все, чем занимается, надо досконально проверять, когда выйдет все на улицу. Нас говорят, вы сговор. Сговор мы не делаем, потому что мы от имени народа. Нам доверили, нам против бороться с коррупцией, мы даем информацию, они защитники, адвокаты, те, которые имеющие допущенные уголовным делом. Поэтому иногда нас упрекают, потому что вы пишете туда-сюда. Мы пишем то, что есть, народ дает нам, мы пишем. Поэтому просим премьер-министр больше уделять внимание, чем президента. Поэтому просил бы их досконально проверять.